teman-teman untuk sepo di sekitaran sungai ini. Dan untuk umpan seperti biasa kita menggunakan lumpur ya teman-teman, lumpur seperti ini. Nah, kita mulai mancing nih, mudah-mudahan setrekan banyak ya teman-teman nih. Dunia mancing itu kebanyakan mudah-mudahan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Strike perdana teman-teman. Strike perdana tentunya. Mantap. Kita lepas ya. Spot baru ini sangat meyakinkan teman-teman tuh. Kita lanjut lagi teman-teman. Wih, langsung gede teman-teman. Langsung. Nih, baru naruh langsung disamber. Strike teman-teman, mantap. Mantap. Strike terus teman-teman, strike terus. Nih. Lanjut lagi teman-teman. Widih, baru naruh ya langsung samber. Sambar lagi, sambar lagi. Sambar lagi teman-teman. Mantap. Mantap. Sambar terus, sambar terus, sambar terus. Strike terus. Strike terus. Strike terus, strike terus. Nih, tuh angel temen. Strike. Mantap. Spot baru mantap teman-teman. Ikannya super banyak. Strike teman-teman. Ikannya super banyak. Strike. Strike terus. Strike terus teman-teman. Tuh. Nyemplung langsung dapat, nyemplung langsung dapat. Hebat. Strike teman-teman, kecil. Strike lagi teman-teman. Wih, kena sih. Gede teman-teman. Mantap.
Tuh, lanjutkan lagi. Wah, trek. Mancing pelana sangat mantap. Wah, lanjut terus. Nih. Kan kena gede teman-teman. Gede lumayan. Trek, trek. Trek kecil. Masih setrek teman-teman, kecil. Oke. Kecil teman-teman, trek. Wah, gede, mantep dulu. Trek. Mantap. Trek kecil. Trek. Kecil. Mantap. Trek gede teman-teman. Mantap. Lanjut lagi teman-teman. Langsung. Bukan main ya teman-teman. Nih, kita taruh dulu. Aduh. Trek kecil. Trek masih setrek.
masih setrek teman-teman. Yo. Strike. Mantap ini. Nih. Trek terus. Mantap. Chill. Trek. Mantap. Trek lagi, strike lagi teman-teman. Strike lagi teman-teman. Strike terus. Nih. Trek. Mantap. Trek, masih trek teman-teman. Mantap. Ini udah dapat segini teman-teman nih. Tuh. Wih, mantap kan? Mau penuh nuh, kresek. Lanjutkan terus. Wih, lanjutkan terus. Kecil. Nah, teman-teman, kita mau siap-siap balik ya teman-teman, karena anginnya sudah kenceng. Ini hasil mancing kita hari ini teman-teman, alhamdulillah nih. Nih tuh, mantap, dapat banyak banget teman-teman. Kita taruh di kantong kresek, lupa nggak bawa tempat teman-teman. Nih, widih, banyak banget kan.